الموز. الموز. ازاي نسينا الموز؟ بسم الله ما شاء الله. انا عايز افهم منك حاجه، احنا داخلين في كبده وسجق، ايه اللي انت طلعته؟ خلاص بلاش موز، خلاص بلاش موز. يعني هي جت على يا الموز؟ باشا ضاني، عايز بقى ضاني بقى. تعالى لي في الضاني. انا عايز افهم انت جاي على ايه يا ابني؟ انت جاي على ايه؟ دي عزومه ولا وانا هعزم الشارع كله؟ الشوي ما ينفعش الا بالضاني. شوي ايه؟ ما يا كبده عم وسجق. اصبر يا راجل، ده بيبيع باسعار زمان. ضاني يا باشا اقطع لي الفخده دي. لا لما ناخدها كلها الفخده. انا عايز ريش بقى. ثواني عايز ريش ضاني بقى. الفخده هناخدها كلها ليه؟ اقطعها لك معلم، الريش بكره هاخدها. يا عم، عنك ما اتعزمت باشا وعندك مخ. ما جيت عندنا. في مخ يا بقول لك باشا. ايه، انت شوف انت مخك وشوف كبدتك، ولا انت انا راح مش فين؟ هجيب حاجه. راح مفيش فين؟ عزومه خد. يا عم. راح فين؟ مش هعزم انا حد. طلعنا يا الحاجة. عم انا وحش. طب خلاص انا اخ آخد جاحد. الطبق ده. طب بكام ده وانت هتاخده كده من غير ما تحاسب؟ كام ده يا باشا؟ من غير فلوس يا باشا. اهو. من غير طب سلام عليكم. السلام عليكم. يلا من غير فلوس. يا عم رايح فين يا عم؟